ziyakhala uBhekeni wensizwa seyitalaphe kabuhlungu uWelile Mchunu ke ngaphansi kwekhasi lakhe ke lapha ke emphihliza nje ukuthi ke emphihlizelani ilezinto ke bekade lokho ezisho ke inkundleni zokuxhumana ke ngenxa yokungcolisa ke igama ke likaMthandeni igcokama ke elisha obafowethu uBhekeni wensizwa ke ubhale nanka ke amazwi ke ngaphansi kwekhasi lakhe ke lapha ke uveze ngokusobala ke ukuthi ke uMthandeni ke wasilaya ke lapha ke wenza ke ingoma ke lapha ke wathi ke yiyo ke lento ebuyise ke uWelile ke Mchunu ke egemini ke lapha ke kodwa uSMOMOZA ke ubeseveza ke ukucasuka anakho ke lapha ke akuthe kulokucasuka kwakhe ke kugonyuluka ebhala ke nanka ke amazwi ke lapha ke bafowethu ke athusayo ke engeke ngikwazi ke ukwaphimisa ngomlomo ngenxa yokucabangela ke abantu abadala basilandela kuleli khasi ke kodwa ke ungazifundela njengoba ke ngikuvezelile ke lenkulumo ke mbole semakhaya kodwa ke inkulumo ayiqhubekile ke lapha ke uthe isidakwe ke sakuboka ngizwe ke lesamaphenta amakhulu ke omamhlongo ke lapha ke namathayithi ke adatshulwa ke ikiwi ke eyimkenke wathi ke lana ke usiyagonyuluka ke uthi yena ke uBhekeni ke kamaskandi ke lapha ke kusho yena ke uBhekeni ke lapha ke ezichaza yena ke kodwa ke beyitalapha ke yena ke uWelile Mchunu ke lapha ke umtalabhela ke lezi inkulumo lokho ayisabalalisa einkundleni zokuxhumana ke zama ukumosha ke igama ke lo maskandi ngoba uma emosha ke umculo kamaskandi ke osuke enza into enhle khuphula wonke amabhinqa sikholwa ukuthi ke umosha wonke ke umculo kamaskandi osuke khona ke asikhathalele ukuthi ngabe ubani noma umthandeni noma ke omunye nomunye kodwa ke uWelile Mchunu lento ayenza abantu abaningi bayishayela amakhaya ukuthi ke ayikho right bafowethu ilezo